Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay kah? Kita punya ahli panel pun lebih kurang sama ramai dengan peserta kan? Tak apa. Okay. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saya Kamarul Imran Musa, orang panggil Kim je lah. Kim So kita santai-santai je kita punya forum transdisiplin. Nak sebut transdisiplin ke transdisciplinary? Okay. Tapi semua faham maksud kan? In fact dalam kita punya uh, perbincangan pagi tadi pun banyak kita sebut pasal transdisciplinary je kan? So dan Alhamdulillah kita berbesar hatilah pada petang ini. Dan saya pun aware kita hari ini sampai pukul 3.30 saja kan? Jadi kita percepatkan. Okay. Kita punya sesi ni insyaAllah kita tak sampai ke pukul 4.30 lah. Okay dengan kuasa yang diberikan kepada saya selaku moderator. Untuk forum, kenapa kita fikir, macam mana idea untuk buat forum transdisciplinary? Kerana kita lihat memang ada kepentingan untuk penyelidikan yang lebih berkonsepkan transdisciplinary berlaku di kampus kesihatan. Kita ni agak terpinggir kan. IPPT terpinggir juga tapi dia lagi dekat kan. Tapi kita ni jauh kan. Kadang-kadang bila dah jauh ni dia macam mana? Dia terlupa. Orang Kelantan panggil galik kan. Dia jadi galik. Dia bahasa standard shock sendirilah. Ataupun kita dalam kepompong kita sendirilah. Sedangkan banyak yang kita boleh take advantage daripada rakan-rakan kita di kampus induk dan kampus kejuruteraan. Dan kita daripada situ kita rasa okey satu forum transdisciplinary sangat-sangat diperlukan. Especially untuk pensyarah-pensyarah yang agak yang baru. Okey, supaya mungkin dah boleh plan. Kalau tak silap saya salah satu orang kata perkara yang distreskan oleh Prof. Zai, pengarah RCMO juga adalah dalam bidang penyelidikan transdisciplinary. Right. Jadi saya rasa dengan dengan macam saya, macam Prof. Hasrin ni kita dah tak berapa lama dah dekat sini kan. Kutnya lah. Okey. Tapi bagi yang lain tu mungkin perjalanan tu masih lagi agak jauh. Jadi mungkin dah boleh start merancang. Jadi daripada perkongsian Prof. Azmi tadi pun kan kita dapat tengok supaya nanti at the end tu kan kita boleh tengok macam mana liku-liku perjalanan kita kan. Sebabnya sama ada dia by random ataupun by design kan career kita kan. Ataupun kita kata okey lah just follow the flow. Alright. So ataupun kita design macam mana kita punya hala tuju career. So tapi tak apa, kita akan dengar daripada barisan ahli panel yang kita dah jemput khas. Kita ada beberapa wakil kluster wakil kluster perubatan dan kesihatan. Kita ada Profesor Dr. Asrini binti Abdul Razak, kita punya Timbalan Dekan Penyelidikan Pusat Pengajian Sains Perubatan. Walaupun beliau agak kurang sihat, terima kasih sebab hadir. Jadi kita sebenarnya ada 5 kerusi dekat depan kan. Jadi saya akan memilih untuk berdiri dekat sini lah. Jadi biasa moderator duduk kan. Hari ini moderator berdiri. Tak apa. Yang kedua kita ada wakil sains dan teknologi. Kita ada Profesor TS ni dia stand for what? Teknologis. Sorry lah. Kita tak biasa. Kita orang medical. Teknologis. Sebelum sampai TS tu dia panggil apa? Sebelum sampai TS tu dia kena mohon juga graduate technologist kan. I baru sampai kat situ je. I tak sempat nak minta TS. So, delay kan. Biarlah sampai kat situ je lah. Okey, kita ada Prof Profesor Teknologis Dr. Norli Ismail, Ketua Kluster Kemajuan Pendidikan bagi Sains dan Teknologi.
Kita ada juga teknologis Dr. Anusha, anak perempuan Cutan daripada Pusat Pengajian Sains Komputer. Thank you Dr. Anusha for coming. Kita ada juga wakil kluster kejuruteraan. Kita ada dua orang kuat dekat sini, Profesor Dr. Khairul Nisa binti Abdul Razak, penyelaras platform transdisiplinari dan ketua kluster kemajuan pendidikan bagi kelestarian, dan Profesor Dr. Muhammad Azmir Ahmad, penyelaras kampus kejuruteraan, penyelaras penyelidikan kampus kejuruteraan dan ketua kluster kemajuan pendidikan bagi kejuruteraan. Kita ada juga wakil kluster sains sosial. Okay. Juga penting Profesor Madya Dr. Paramjit Sin, anak lelaki Jamir Singh. Okay, daripada sebagai ketua kluster kemajuan pendidikan sains sosial. Dan kita ada juga Profesor SR is surveyor. Okay. Dr. Mastura binti Jaafar Mustafa. Rupanya kakak Prof Mariati Iya, Prof Mariati tu sekolah Tengku Muhammad Faris Petra dulu kan. Saya rasa best saja rupanya. Okey. USM ni dia besar kan. So itulah yang tu kita kena rapatkan kita punya ni lah kan. Timbalan Pengarah 2 Kecemaran Penyelidikan dan Pengerusi Ketua Kluster Kemajuan Penyelidikan juga. Alright. So kita ada 5 seat dekat sini. Saya macam mana saya nak jemput 5 orang ahli panel kita sebab kita ada ramai ahli panel. Okey. Okey. So kita jemput Prof Paramjit. Satu, lepas tu Prof Srini, Prof Khairul Nisa dan Dr. Anusha. Okey. Kita satu lagi mic. Okey. Apa? Alright, okey. Ada 2 lagi. Prof Noli. Sila Prof Noli, okey. Tak apa, saya berdiri. Okey, kita very quickly kita just introduce kita dah introduce tak apa. So kita bypass that one Kita go straight to the main agenda untuk forum transdisciplinary. Siapa yang dah mohon grant transdisciplinary sebelum ni? Dah ada? Tak pernah lagi. Rasa tak sampai lagi dia punya makam ni kan? Tak sampai lagi kan? Okey. Alright, okey. Tapi semua dah pernah jadi PI kan? Belum juga lagi. Okay, very good. Okay. Dah saya rasa it's good time to think about applying for transdisciplinary punya grant ataupun sebagai contohnya TRJS. Okay. Alright. Okay lah. Kita pergi straight kepada saya nampak puan-puan semua kan, semua puan doktor semua kan. Saya tak nampak yang lelaki dekat mana. Tadi ada juga 2-3 orang tapi sekarang tak ada kan. Anyway, we are recording this. So nanti kita akan sharekan juga untuk kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang tak sempat hadir. Cuma saya go straight to if you have any questions, okay? Boleh tanya kejap lagi ataupun you can start think of questions. For now I go to the panel members. I pun tak ada soalan because I want this to be really informal. Cuma mungkin saya boleh start lah to start ball rolling. I go to Prof Paramjit kan. How's your experience dengan research in social science when dengan kampus kesihatan? Basically, have you had any experience and what sort of opportunity yang Prof Paramjit and your team have over there yang boleh sama-sama work together with our team dekat sini? Okay, kita dekat sini kita ada four PTJ. Satu, Pusat Pengajian Sains Perubatan, Sains Pergigian, Sains Kesihatan dan Inform. So 4 PTJs. And we have like
lebih kurang tadi juga kita ada macam dua grup jugalah kan. Dua grup juga, satu grup pensyarah klinikal, satu lagi pensyarah bukan klinikal, medical lecturers dengan lecturers, medical lecturers and lecturers. Alright. So DU dengan DS. Alright. So itu a little bit kelainan kita yang mungkin sama dengan IPPT. Alright. And kita di sebelah sini di negeri Kelantan ni, so Kelantan maybe kita punya research kadang-kadang involve dengan Terengganu as well. So in this side kan. So Prof Paramjit, apa pengalaman Prof Paramjit or your team sebelum ni dengan dalam penyelidikan dengan tim-tim di kampus kesihatan? Pernah ada ke ataupun what kind of strength you have over there yang boleh di-offer kepada kita dekat sini? Alright, terima kasih Prof Kim selaku moderator. Selamat petang semua. Okey, kajian merentas disiplin ini merupakan satu kajian yang bagi saya mempunyai nilai tambah. Sebab kajian ini tidak hanya memberi fokus pada satu bidang atau satu disiplin, tapi dia merentas bidang yang mana ianya akan memberi nilai tambah dan juga memberi manfaat kepada kumpulan sasar. Apabila kita bercakap tentang kajian transdisciplinary, satulah yang berdasarkan pengalaman saya yang terlintas dalam pemikiran saya adalah kita seharusnya memberi manfaat kepada kumpulan sasar, iaitu responden kajian kita, dan juga kita perlu memberi satu impak kepada dasar negara. Sebab setiap kajian yang kita buat ni kita perlu terjemahkan dia dalam satu bentuk perkhidmatan, satu bentuk polisi dan sebagainya. Berbalik kepada soalan Prof Kim berkaitan dengan pengalaman saya, ya, saya ada pengalaman, saya dan tim mempunyai pengalaman bekerja dengan ataupun menjalankan kajian bersama dengan bahagian neuroscience, iaitu kajian yang bertajuk traumatic brain injury, yang mana dalam kluster ni, ya, ini adalah bawah grant TRJS. So bawah grant TRJS ni ada kluster daripada social science, sains kesihatan, sains perubatan dan juga kejuruteraan. Yang mana saya melihat kajian ni menarik dan juga dapat memberi pulangan kepada kumpulan sasar kerana mempunyai kepelbagaian kepakaran. Sebagai contohnya, ya, untuk kita melihat pada bahagian perubatan, ya. Macam contoh, mereka akan lebih memberikan fokus kepada jenis ubat, macam mana nak handle patient dan sebagainya. Tapi dari lensa ataupun konteks social science, kita melihat kepada manusiawi. Manusiawi is macam mana kita nak tengok tingkah laku dia, cara dia dia coping skill is very important. So kita nak melihat pada tingkah laku, perubahan tingkah laku dan sebagainya. Di situlah, ya, sebagai social scientist, kita akan saling melengkapi di antara satu sama lain, iaitu rentas disiplin yang merangkumi pelbagai disiplin seperti mana yang saya sebutkan tadi. Ini adalah satu kajian yang bagi saya adalah kajian yang baiklah untuk memberikan impak kepada kumpulan sasar. Dan selain itu pengalaman saya juga, ya, kita juga bekerja dengan pelbagai disiplin seperti bila kita bercakap tentang rentas disiplin, kebanyakan daripada kita hanya memberi fokus kepada disiplin seperti engineering, kesihatan, perubatan dan sebagainya. Tapi saya memikirkan dalam satu konteks yang lebih luas, yang mana rentas disiplin ini juga kita juga boleh melibatkan industri sebenarnya. Rentas disiplin ini industri juga boleh dilibatkan untuk kita faham betul bagaimana industri dapat menyumbang ke arah satu-satu kajian tersebut. Itulah, ya, kalau kita melihat pada rentas disiplin dalam konteks yang lebih luas. Itu saja, Prof. Alright, okay, thank you Prof Paramjit. Next saya nak tanya Dr. Anusha. Okay, I think one of my interests is disease modeling, including AI and prediction. So, and now kita kan dalam AI now kan, everybody is talking about AI. So I think lots of potential untuk to work together with expertise dekat science computer. So maybe can you tell us a bit how science computer can help in this cross discipline, transdisciplinary research, and what do you have in at
pusat pengajian sains komputer in terms of different expertise that that we here can take advantage of. Okay, thanks Prof Kim. Okay, sebenarnya kalau kita dengar kecerdasan buatan lah, AI, right? Artificial Intelligence, ataupun bila dengar komputer ataupun intelligent system, maksudnya sistem yang cerdik. Biasanya semua akan ingat bahawa ini adalah untuk orang engineering sahaja ataupun orang teknikal sahaja. Kurang pandangan daripada especially medical domain lah. Yang selalu mungkin first perception ataupun pandangan pertama dia cantas idea. Oh, rasanya komputer tak akan berguna untuk kita punya proses sebab kita deal dengan human. Itu pandangan daripada domain kesihatan lah. Tapi sebenarnya kita harap kawan-kawan semua jangan lihat kecerdasan buatan ni sebenarnya sekarang ni memang zaman AI. Diwujudkan atau berada, sebenarnya AI ni bukan baru ya. Sebenarnya AI ni sejak tahun 1940-an lagi. Tapi dia jadi stagnan pada satu waktu dalam 60-an macam tu. Sebab apa? Dia kita panggil winter time, maksudnya zaman kesejukan. Dia tak digunakan secara meluas kerana the computing power tak adalah seperti sekarang. So sekarang ni bila dah ada computing power, dia dah dapat diwujudkan dengan lebih meluas lah sebenarnya dan merentas global lah penggunaan dia. So biasanya persepsi, because saya faham apa perspektif medical doctor, pakar kesihatan sebab saya dah involved dalam bidang transdisciplinary ni. Dulu bidisciplinary lah, saya bekerja dengan dengan PPSP dan PPSK sejak saya postgrad lagi. Dah hampir 20 tahun sebenarnya hubungan saya dengan HUSM ni. Saya pernah duduk di sini, collect data dan untuk PhD sebenarnya saya spend hampir 2 tahun untuk memahami case study saya sebenarnya. Dalam bahagian saya buat dalam bahagian brain imaging. So hampir 2 tahun saya kena faham kan macam doktor juga. So saya faham persepsi medical doctor, radiologi. Selalu ingatkan AI ni nanti nak replace kita ke? Kalau ada perspektif macam tu, dia tak boleh buka horizon. Macam mana kita nak wujudkan transdisciplinary dengan orang computer science? Dia kena buang persepsi tu. Dia bukan sebenarnya untuk replace tuan-puan lah ataupun doktor. Dia hanya membantu tugasan harian. Either nak cepatkan ke ataupun memudahkan cara. Example lah, simple example, rekod yang disimpan dalam kertas yang beratus-ratus helai. Ataupun dulu imaging kan, filem-filem digital, dulu bila saya collect data, semua ada dalam kaset. Dan diletak je dalam storage. Saya nak cari imaging untuk that particular case study. Saya start masters dulu, saya buat on bladder imaging and also abdominal lah. So bila saya start inisiatif saya bekerja dengan Dr. Izani, radiologist. Dia masih di sini lagi sebenarnya. So dia bawa saya ke satu bilik. Inilah data kita. Semua kaset. So saya dari pagi sampai malam saya kena duduk pasang satu kaset by satu kaset untuk mencari data. So di sinilah kalau ada teknologi yang boleh membantu pencarian data tu, dia akan memudahkan tugasan sebenarnya untuk doktor juga. Dia bukan replace doktor untuk membuat ataupun radiologis membuat keputusan, membuat decision making or diagnosis. Dia membantu mempercepatkan pencarian data. So komputer boleh membantu. Tapi sekarang kita ada, lepas tu bila saya buat PhD dah ada pack server lah where you can keep all the data. Tapi masih kena mencari juga. Habis bateri dah. So lagi satu tugasan harian ataupun other task lah that computing can come in, nak save data, katakan perlukan processor server yang sangat tinggi.
So kepakarannya medical doctor obviously tak tahu nak space berapa, nak simpan di mana semua tu kan. Maksudnya pack server. So you can connect with computer scientist to do that. And then kalau nak analyze data dalam pages manual sahaja, tapi you nak tengok pattern, for example population study, how much frequent the population in Kelantan to have diabetic within the age range of 12 and 20 years old. Okay, by fingertip boleh tak kita jawab? Kita kena collect data, analyze manually kan, tapi komputer boleh bantu dengan satu klik sahaja. Tapi kami membantu bagi pattern of the data, trend analysis kami boleh bantu. Tapi medical doctor is there to do the diagnosis and further treatment planning lah. So kami di computer science kita ada kepakaran apa sahaja proses. Kalau nak start dengan transdisciplinary research ni kan, kalau based on my experience, semua projek saya ataupun grant yang saya dapat atau saya collaborate memang dengan medical. My major is medical application lah basically. So saya memang ada banyak projek dengan PPSP, PPSG dan juga PPSK. So biasanya doktor-doktor yang kena datang kepada kami dan beritahu, saya ada data ni, rasanya komputer boleh tak membantu saya? Just post satu soalan tu sahaja kepada kami. Okay, kalau sekarang mungkin saya lah sebagai front end. Tapi bila datang dengan soalan tu, saya boleh channel up to the right person yang untuk menjawab soalan tuan-puan. Sebab komputer tu ada banyak bidang jugalah. So, itu saja persoalan. Proses manual ataupun boleh tak mempercepatkan analisis data. So, tuan-puan yang kena datang kepada kami sebab kami tak tahu apa yang tuan-puan ada kan. So, itu satu trigger lah. And then semua bidang transdisipliner sekarang ni kita tak boleh lari kalau tak ada AI. In fact, the recent FRGS yang saya dengar untuk medical domain, kebanyakan yang dapat memang ada unsur-unsur AI, teknologi ataupun engineering. So nak buat medical sahaja tipis sikit lah rasanya. Itu pandangan saya. Okay. Prof Norli, what's your pengalaman Prof Norli? So Prof Norli expert dalam teknologi industri, right? So ada pengalaman dengan research dengan kawan-kawan dekat sini and any experience when doing such research? Okay, terima kasih Prof Kim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukurlah dapat. This is actually my first trip to campus Kelantan sini. Thanks to RC, thanks to RCMO dan Prof Mastura. Okay, saya daripada Pusat Pengajian Teknologi Industri. So sedikit untuk ni lah nak relate dengan persoalan Prof Kim. So di Pusat Pengajian Teknologi Industri kita ada 4 program. Saya sendiri di program teknologi persekitaran, kita ada program teknologi makanan, kita ada program teknologi biosumber dan satu lagi teknologi bioproses. So actually in term of transdisciplinary punya projek ni kita dah within kita punya pusat pengajian pun dah ada. Dan saya tahu dan ada a few daripada rakan-rakan di sini, terutamanya dekan PPSK sendiri banyak berkolaborasi dengan koleg di bahagian teknologi makanan. Kan, jadi saya nampak itu the culture is there. Cumanya macam mana kita boleh ketengahkan lagi. Sebab daripada kita bukan kata kita tak boleh buat research. Kita boleh buat research, kita boleh dapat result tapi the impact tu tak seperti kalau kita expand with other researcher daripada pelbagai bidang. Itu yang kita kata dulu-dulu mungkin zaman-zaman saya dulu kita dengar lebih pada silo kan. Kerana kita nak buka supaya kita nampak lebih result tu lebih holistik dan komprehensif. Jadi dia punya impact tu dah boleh sampai ke kalau talking about product tu dah boleh dikomersialkan. Tapi kalau within kita punya scope of research area of kepakaran kita tak ke mana. Jauh lagi kan Prof. Kan? Tapi kalau kita berkolaborasi dari awal dengan pelbagai bidang kepakaran kita akan nampak result dia tu dah akan kita punya hasil kajian tu dah sampai ke peringkat yang boleh dikomersialkan matang. Itu pandangan saya Prof. Terima kasih. Okay, so kita nak bagi dekat Prof Asrini dulu ke Prof Arunisa dulu.
Rasrin dululah. Okay. So, pengalaman Pro Asri ni, sebab Pro Asri pun banyak aktif dekat dengan kolaborasi dengan tim-tim di kampus Indo especially. So maybe boleh cerita sikit lah apa projek yang mungkin currently ataupun yang dah dapat ke, yes. Okay, terima kasih Prof Kim, sahabat saya ni. Dari matrik sama dengan Prof Tuti lah, Prof Mariati. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cerita tentang konteks kita selaku bangsa spesies medical ni lah. Okay, kalau kita macam Prof Kim kata, kita ni ada clinician, ada yang non-clinician. Tapi they are scientists in that sense. Cuma scientist ni biasanya mereka are expert betul-betul fundamental. Betul-betul deep inside fundamental. Yang clinician ni pula, they are applied field. Dan bila applied field, kadang-kadang kita payah nak dapat grant fundamental. Okay, saya ingat pengalaman saya sitting at that bench, yang bagi ceramah adalah Prof Asma. Saya young lecturer. Sebab dia kata, dia cerita kat saya pasal K-ekonomi, knowledge economy. That masa tu dia baru keluarkan Typhi Dot. Dia kata, you have to invent something. Sama lah macam Prof Noli kata, you have to come up with product. Saya angkat tangan. Saya kata, saya psychiatrist. I'm a psychiatrist. I couldn't go into the field fundamental. Sebab bidang saya apply. Macam mana saya nak cerita dot? Macam mana saya nak cerita kids? Saya tak ada. It's not my field. So macam mana saya nak buat? So along the way, I find ways through transdisciplinary. So I find ways through collaboration with others. Sebabnya dia jawab kat saya, well, you have to work with others lah. Lepas tu masa tu, jawapan dia tu, dia kata, well, you have to work with others. Tu saya kata kat dia, dalam tu saya tak jawab lah. Situ saya takut kan. Lepas tu saya kata, kalau saya collaborate dengan others, orang lain jadi PI. Bukan saya jadi PI. Saya always akan menempel as co. Sebab orang lain akan lead the way. Sebab bukan saya. Saya tak boleh nak. Saya bukan bidang saya nak ni. Tapi, along the way, I find ways we collaborate with others. So, I have applied TRGS. Berapa kali saya apply. Sehingga saya hit satu batas saya dapat TRGS. As PI, program leader. Sebabnya bila kita find a ways, sebenarnya kita boleh find a ways macam mana kita boleh jadi anchor to the program. Sebab TRGS dia punya calling adalah based on calling. So each time tu saya try calling aging, calling last kali betul-betul calling mental health. Saya dapat. Okay. Sebab find a way to get into. Saya rasa Dr. Aini Fairuz pernah saya approach, jom kita buat proposal. Where within the medical we have to trans jabatan. Kita tak boleh bekerja dalam jabatan kita. Sebab kita dalam medical kita ada banyak field. Macam contohnya saya pernah approach Dr. Aini Fairuz, masa tu kita cuba bid TRGS tapi kita tak dapat. Later you get with Prof. Ranjit for all that thing. So this is the way that kita try. So masa tu kita try to see senescent aging. Masa tu saya rasa kita try to bid for aging. Then we didn't work within ourselves. We work with our colleague in PPSK dengan Prof. Shahrul. So within medical tu sendiri, we have to be transdiscipline. Saya tak boleh nak bekerja sama dengan kawan-kawan di psikiatri. Kata tak berkembang lah saya nak capai something. So the key words adalah bekerjasama and then try to find something that you want to solve. So sekarang ni kalau tanya saya, projek saya more on transdisciplinary. Saya ada banyak projek dengan engineering, dengan UTA, dengan University Petronas. So all the transdisciplinary, that is the thing that perhaps kalau kita boleh bekerjasama dengan engineer kita lagi, sebab dia orang perlukan medical
expertise in term of sebab bidang saya more aging, dementia. Ya, saya tengok patient menyanyuk, saya tengok patient depressed, tapi the field that is evolving. So they try, ada one of the project is more on, they try to get the precision medicine kind of that thing. So they not more images kind of that thing. So in medical kita kena ingat sekarang tujuan kita adalah satu precision medicine, satu digital medicine. Sedua tujuan ni yang kalau kita hit this area, kita boleh dapat grant dan kita kena collaborate dengan semua di sini. Sebab Prof Rajib, my always loyal partner in my TIJS is social science. Lawyer partner I collaborate dengan Prof Saidatul lah apa semua. Sebab that is the lawyer partner. Tapi along the way kita find out dekat USM ni ada banyak school lain. Dan my latest project dengan School of Communication. In a way, School of Communication come into the picture. So I kata, kalau kita tak dapat grant ni, kita minta TIJS. I yakin kita dapat. Sebab we are in the field of transdisciplinary. So try to make an habit, bagi saya lah. Before we hit to the bigger grant, but your FRGS or your short-term grant should be transdisciplinary within the medical, ataupun kalau you dapat another partner dari bidang lain, will be very good. Sebab biasanya bila kita tengok short term lah, kadang-kadang kita komen, saya yang tu komen lah short term, you all ni ambil kawan-kawan you all sama-sama junior, lepas tu kita komen, kita kata komposisi tak bagus, ambil lah. Tapi pensyarah muda ni dia kadang-kadang rasa dia pandai, dia jawab balik kat kita dalam komen tu. Kita komen tu kita nak bagi you grant. Tu saya nak komen bahasanya with the composition tu, ada satu kawan you dalam field, mungkin dalam jabatan sebab nak jadi next leader. Tapi orang lain should be a yang lain. The project should be translated. Bagi saya, macam Prof Nali kata, it should be translated. Sebab bagi saya banyak bidang boleh buat. Bila kita banyak engage, macam contoh teknologi bahan. Kita nak, macam saya nampak, colleague saya dari psikiatri, kita nak buat test lithium. Kan kita, patient kita susah. Saya cerita dengan orang engineering, orang teknologi bahan, dia kata, apa kat saya? Mudah ya tu nak buat. Sebabnya, bulat tu, ni kita ni punyalah fikir sakit kepala nak buat. Cumanya, macam Dr. Anusha kata, ataupun ini adalah soalan yang biasa Prof Azam. Saya banyak, dia cakap macam ni, you bagi kami soalan, kami cuba. Biasanya kadang-kadang soalan you all tu, final year project kami boleh buat. Itu jawapan dia. Lepas tu saya rasa that is the take home message, bekerja transdisciplinary within kita, dan juga kita cuba dengan inisiatif asyik yang buat ni, kita mungkin boleh mencapai lebih lagi orang di Penang lah, ataupun di kampus kejuruteraan. Itu saja Kim dari saya. Okay, so sebab dia tuan rumah kan, dia panjang sikit lah komen tu. So Prof Karunia Ustaz, so pengalaman pernah ada projek dengan kami dekat sini, and yes, any experience? Okay, Assalamualaikum and good afternoon. So basically saya antara projek terawal adalah bersama dengan Inform sini, projek agak besar, RU Cluster waktu tu, millions of grant dengan Prof Asma. Jadi memang dengan Inform. Lepas tu TRGS dengan PPSK. Okay. Dan saya juga ada projek untuk materials for imaging application pun dengan PPSK. Jadi mestilah tertanya-tanya, apakah benda yang saya buat? Materials for? Material, sebab saya dari kejuruteraan bahan. Kejuruteraan bahan. Jadi kerja saya memang sintesis. You nak apa? You nak apa? Size apa? Thin film, particles, whatever. Memang kami boleh buat. Okay, itu. So basically, apa yang our collaborator kat sini minta, okay, kami nak buat untuk biosensors. Kami nak particles tu dengan DNA, dengan antibody. Boleh buat tak? Lepas tu lagi satu, kami nak color merah je. Color lain kami tak mau. Sebab cantik bila dia keluar sensors kan, cantik. Yang satu lagi pula, okay, kita nak under X-ray, dia nak signal macam mana. Jadi okay, kita nak pakai apa? Bismuth base.
Sebab dia nak tengok untuk imaging modes. Jadi okay, kita nak tengok effect of size banyak mana. Jadi kita buat study. Kita kata okay, you nak size macam mana, jadi kita tune parameter sebab kami sintesis. Jadi kami boleh tune whatever size yang nak. Itu cara ni lah materials engineering work. Dan yang tu lah yang saya punya main. And then saya juga bekerja untuk sensors dengan biosensors. So dia akan tahu lah, dia akan bagi tahu, okay, kami nak buat ni, contoh yang untuk plasma tu, dia buat untuk typhoid. Okay, jadi waktu tu lah kita buat sintesis dekat dia. So hasil daripada projek tu, sehingga hari ini saya masih menjual gold. Betul? Saya masih buat jual gold nanoparticles itself. Saya masih buat ambil conjugation service. Sehingga hari ini. Tu bayangkanlah ni kita start 18 tahun lepas. Sampai hari ini masih ada lagi lah universiti dalam USM yang masih order, UiTM, ada juga company yang order. Sebab dia nak buat untuk develop application lain. Tu benda-benda macam tu lah. Yang dia tak boleh satu. Macam kalau kami saja tiba-tiba nak buat conjugation, kami pun tak faham antibody tu nak buat macam mana. Macam mana nak combine dengan nanomaterials. Tapi sebab waktu tu team tu memang ada. Dia cakap dia nak buat macam ni, properties kena macam ni. Jadi boleh buat. Okay. Dari segi engineering pula, basically engineering you nak apa? Semua boleh fabricate. And then kalau nak buat contoh kalau chemical engineering itu sebenarnya yang besar-besar lah dia nak buat untuk application something. Tapi yang saya tengok dekat engineering yang banyak untuk fabrication lah certain towards certain application. Kadang-kadang dia ada collaboration dengan EE, contoh electrical, dia sama lah. Bila dia orang nak pergi ke machine learning, dia akan invite orang EE untuk works on that. And then lagi satu medical devices. Pun dengan engineering juga kalau nak move towards that. And then untuk dental materials pun sama. Tools development, dia ada banyak benda. Jadi you kena tahu, contoh you nak improve certain tools tu, and then apa benda yang nak improve. Contohnya nak certain shapes or whatever, it is possible to work with engineering. Yang I think one of the grant yang pernah saya one of the panel, dia buat robotic arms kalau tak salah saya. Sama juga, collaboration dengan sini juga. Engineering. Ni a few years back lah. Jadi itulah. Jadi kena tengok application. Untuk to develop application, kita siapakah expertise yang diperlukan. Macam kami, memanglah kalau untuk biomedical ke, medical application ke, kita perlukan lah collaborator daripada sini. Kadang-kadang bila penilaian, nak buat untuk medical application tapi tak ada orang with medical background. Siapa nak buat tempat tu? Itu panel lah, kami lah. Panel-panel kat depan ni akan tanya lah. Sebab valid ke tak data collection tu. Tu tak kira lagi tu yang dia punya siapa dia nak try, dia nak kena JPM ke tak. Tu kat orang engineering, kami basically I would say 90% tak guna JPM. Tapi once start involve human, nanti panel-panel yang daripada head campus ni, tak boleh buat ni, tak boleh buat ni. Engineering kami tak ada. Untuk human tu sikit sangat lah. Human ethics. So, animal ethics pun kami jarang lah yang sampai ke level tu. Itu saja daripada saya. Okay. So kita mungkin kita dah ada expert kat depan kan. Saya rasa daripada saya banyak tanya soalan, saya nak bagi peluang jugalah pada anybody nak tanya soalan or nak tanya siapa, saya ada idea ni, siapa daripada kampus sana yang boleh saya collaborate pun boleh juga, ataupun nak tanya expertise ke, yes, any questions. Okay, silakan. Prof. Fazlina, ya. Prof. Fazlina walaupun nampak muda, dia bukan pensyarah muda. Just a second. Sorry, hi. Assalamualaikum. So I nak tanya, kalau innovation, does it has to be
a product, like a tangible product, for us, dia boleh tak jadi macam sejenis training ke kepakaran kita lah yang kita share dengan public, and kita maybe make it a credentialing so that diorang pula boleh offer a training or a service to the community, because we offer them training and maybe certification, something like that. So that's my question. So the question is like, okay, if you do research and then you come up with not as a product, tapi some kind of training, training modules, okay, tapi not sometimes bukan mesin ketat kan? So your question, would that be considered as something yang also related to transdisciplinary, right? Anybody wants to respond to that? Alright, okay. Terima kasih di atas soalan tersebut. Sebenarnya bila kita bercakap tentang inovasi ni tidak seharusnya dalam bentuk produk, kan? Tapi dalam konteks social science kita juga melihat dalam konteks modul, handbook dan sebagainya yang boleh memberi manfaat pada kumpulan sasar kita. Dan dalam konteks ni di mana yang saya faham soalan doktor tadi, inovasi itu dalam bentuk produk kan, tapi macam saya maklumkan tadi, ianya juga boleh dalam pelbagai bentuk macam apps misalnya, modul misalnya, handbook misalnya dan lain-lain lagi. Ya, kita melihat produk ini dalam konteks yang lebih luas berdasarkan ataupun berpandukan kepada disiplin masing-masing. Apabila kita bercakap tentang transdisciplinary ini, kita melihat dalam konteks yang lebih luas kan. Jadi produk ni boleh datang dari dalam bentuk betul-betul produk ataupun dalam bentuk seperti mana yang saya maklumkan tadi. Itu saja jawapan ringkas saya. Right. So maksudnya I add more? Okay. Okay, kalau tengok produk betul lah, macam Prof Paramjit say, tak semestinya cawan ke jak. Okay, it can be teaching module, simple as that. Saya ada terlibat dengan satu grant Erasmus. Okay, bila tengok grant Erasmus ni, kebanyakannya dia takkan target untuk tangible product. Dia lebih kepada soft skill module. So grant yang saya terlibat ni, dia lebih kepada skill empowerment for the developed country or underdeveloped. So research tu daripada multidisciplinary juga. Dia bukan daripada orang education sahaja. So dalam tim kami ni, saya computer scientist, ada education, ada engineering pun ada. You will be surprised why engineering coming in. Medical doctor pun ada, and juga social scientist. Saya akan just briefly lah. Sebenarnya apa tujuan grant tersebut, kita nak find out daripada European Union punya practice, apakah practice yang paling baik kita boleh gunakan untuk deliver skill empowerment. So dalam projek tersebut, kita trying to test micro credential modules. Semua rasanya tahu kan micro credential kan, online modules. So sebab dia boleh merentas global lah, kita boleh gunakan micro credential, and module development tu kita perlukan untuk skill engineering. For example, untuk satu course on engineering. So sebab tu kita ada engineering coming in. So expertise dia adalah untuk mengajar engineering skill menggunakan micro credential. Kan kita ada daripada medical, dia untuk satu projek dengan PPSK, Dr. Intan, tak tahu dia tak ada, saya ada collaborator di mana mereka gunakan untuk empower stroke caregiver. Itu target kami dari USM. Maksudnya dia ada modul stroke caregiving teaching module. Maksudnya dia nak teach skill of taking care of stroke patient kepada anyone at home. So siapa-siapa saja yang enroll modul tu bolehlah menjagalah. And then from Philippines kita ada juga medical doctor, and then from Unimas mereka mengajar buat beads, bakul, you know. And then social science, where they are coming in to study the impact. When we offer the micro credential, they are coming in to analyze the economic relevance, social impact, empowerment. So social science is coming in lah. Ini satu contoh. So yang ni kita boleh actually file untuk copyright ataupun also innovation actually. Yeah.
dalam bidang kita lah. Okay, kalau kita yang biasa kita nampak adalah pattern. Okay, kita dapat IP, yang tu yang biasa, yang tadi kita kata IP copyright kan. Lepas tu kita ada trademark. Lepas tu kita ada juga trade secret. Lepas tu kita ada licensing. Okay, kalau misal kata contoh yang paling ketara sekarang ni, orang cerita dah bidang saya lah, mental health first aid. Mental health first aid is a license. So nak train dia pun kena ada license, kena go training. So that thing yang kita boleh buat. Licensing, trade secret. Trade secret ni maksudnya where it is a trade secret kind of that thing. Kita ada pesara kita percaya yang terlibat dengan trade secret. Okay, maksudnya daripada biasanya fundamental research, you jumpa dia and then you tak nak declare and then it's become a trade secret. Okay, so tapi yang kita nampak biasa pattern dengan IP. Tapi kalau dari segi modul ni dalam bentuk sama ada kita boleh convert micro credential, mode whatsoever, tapi kita boleh licensing juga. So there is a potential, many ways that potential. Okay. So cumanya kalau kita CIC yang akan guide kita yang mana yang sesuai untuk kita. Okay, cumanya kalau kita nak masuk innovation, biasanya dia orang nak tengok yang tangible product. Dia nak tengok yang tu yang menang. Yang ni payah sikit nak menang. Bukan kata tak ada, ada. Okay, boleh. Alright. Thank you. Any more question? Alright. So maybe for the next round, I nak start pada Prof. Khairunisa. Dari segi what expertise you have, walaupun Prof. Khairunisa dah bagi tahu tadi kan, maybe specifically what can you offer to medical and health research people yang buat research in medicine and health, since you have a little bit of experience ataupun lots of experience dengan Prasmas punya works and whatnot. Okay, thank you Prof. Kim. So basically kalau first saya cover untuk materials engineering. Kalau materials engineering tu maksudnya anything, any materials yang boleh digunakan untuk ni lah biomedical application. Okay, contohnya nanoparticles for drug delivery. Contoh, nanoparticles for sensors and biosensors. Okay, ada setengah dia nak thin film structure, so dia can develop into sensors lah macam-macam. Okay. Contoh sensor tu kan? Contoh sensor kan? Contoh sensor. Saya nampak ada sensor ni kan, tapi contoh sensor yang mudah-mudah sikit macam mana contohnya? Okay, contoh sensor. Alright, contoh sensor yang paling senang adalah yang color yang macam typhoid, COVID-19 dan apa semua tu. Yang kami buat adalah nanoparticles tu. So dia nak conjugate dengan apa? Dengan antibody ke, dengan protein ke, dengan DNA. Itu kami boleh buat. Okay. Electrochemical sensor lagi satu. Electrochemical sensor maksudnya kita ada nanoparticle, so kita letaklah dengan whatever receptor yang boleh kenal certain disease tu. Okay, yang tu dia punya reading dia, yang tadi saya cerita color dia punya output. Yang kalau electrochemical sensor dia bagi dari segi ni lah electrochemistry. Maksudnya dia akan bagi value in terms of electrochemistry punya results. Okay, lagi satu sensor is ni lah I would say electronic sensor. So dia bagi current dengan voltage. Okay, kalau saya punya point of view, the cheapest and apa yang paling senang lah I would say is paper sensor lah, paper based sensor macam yang ni lah diagnostic kit untuk COVID-19 semua tu lah. Yang tu yang paling murah, yang affordable untuk orang. But again, research in this type of sensor I would say is expensive. Okay. Drug delivery basically kalau kita nak study untuk control release drug, contohnya kalau yang tu kena study lah drug release. Kenapa saya tak suka? Saya dah tinggal lama dah. Okay, sebab dia lama, makan tahun untuk habiskan stage by stage tu. Jadi kalau yang tanya saya, sebab kami bukan medical background, mestilah kami tak nak. Engineer ni, dia kalau boleh 2 tahun tu tak mahu, lama sangat. Okay, tapi kalau in your case, memanglah data collection tu dia ada stages kan, dia lain. Tapi kalau itu untuk contoh, you nak okay, bahan ni dia kena absorb certain chemicals, so it can release slowly. Tu boleh buat.
Okay, itu kita boleh study dia punya macroporos, mesoporos apa dia semua tu, dan kita boleh study. Setengah yang I think ada yang diorang dah collaborate juga buat apa bone replacement. Okay, the porous structure and then macam mana dia I think yang banyak projek tu dah sampai testan kambing pun ada. Dental ada yang buat untuk ni lah, untuk gigi, ada yang buat gum untuk lekat gigi palsu. Macam-macam up to that. Macam tadi saya cerita tadi untuk imaging apa panggil apa? Imaging punya agents tu kan. Okay, so yang tu yang saya work with gold nanoparticles. Contoh bismuth, base, bismuth pula ada banyak-banyak lagi. Bismuth oxide, bismuth sulfide, and then bismuth itself. So dia punya contrast agent dia lain, dia punya data collection dia lain, and then it's ni lah, depends on composition. Dan kami juga buatkan, sebab kalau nanoparticles ni dengan anything lah, kalau dalam serum pun terus agglomerate-nya. Dia terus lah, kalau kami memang akan test first dalam sodium chloride, tengok macam mana dia agglomerate ke tak. Lepas tu kita serum sampai in vitro. Kami sampai in vitro saja. Kalau tak ada orang-orang daripada Inform, PPSK dengan ni, memang kami sampai serum je. Tak boleh nak buat sampai in vitro. Sebab tu at least nak sampai in vitro kami perlukan dekat sini. Tapi kalau nak go to in vivo, then lagi ni lah, lagi perlukan expertise. Alright. Nak tanya Prof. Asrini pula, in terms of SS, Deputy Dean of Research kan, Timbalan Dekan Penyelidikan, what else yang kita tak nampak, actually banyak lagi expert or field yang kita punya people dekat sini boleh take advantage of. Ada tak yang Prof. Asrini tengok kan, maksudnya alamak rugi, kita ada macam sains komputer, I think kita ada quite a number of project dah kan. Tapi dengan Prof. Khairul Nisa punya team, I rasa kita sangat kurang. But I can see banyak sangat peluang kan. Dengan Prof. Noli juga, I rasa banyak juga peluang kan. Tapi in your opinion, apa lagi yang I mean, or do you have any other opinion? Saya suka melihat berpandukan kepada cadangan ASM 10 by 10 table, yang mana kita ada social economic driver dan technology driver. Kenapa saya cakap macam tu? Supaya senang nak dapat grant. Sebabnya kalau kita betul-betul berpandukan that table, and then kita channel whatever problem base of our research question kita akan senang dapat grant. Sebab sekarang ni people are looking into the technology driver. So technology driver tu it goes to the 5G whatsoever yang kita kata tadi, teknologi bahan. So cumanya isu di kalangan kita stuck duduk ke atas je. Kita tengok social economic driver, kita buat research along this line. Kita duduk sains kesihatan, lepas tu kita duduk bincang benda yang sama dalam topik itu. Kita tidak go to this way. So kalau kita go to this way, kita akan jumpa banyak lagi area-area lain yang kita mungkin jargon untuk kita. So macam gimana kita nak 5G connect to medical. Macam gitulah. Masa mula-mula tu saya fikir macam mana 5G. Yang kita boleh nampak neurotechnology, which is straightforward. Untuk kita kata neurotechnology dengan social economy driver. Tu yang projek stroke, projek TBI, senang nak dapat. Satu yang tu yang sangat senang. Tetapi there is another driver yang kita boleh tengok. Yang sekarang ni saya lihat lah. Kita lihat dulu yang potential yang senang ada, low hanging fruit kat kita adalah precision medicine. Lebih sekarang ni kita champion Aptamer Lab. Tetapi yang tu yang memulakan computer science, algorithm. Kita perlukan all these algorithm nak tengok betul-betul kind of that thing kan. Lepas tu kita ada digital. Tapi kita perlu pula biomathematician Bioinformatician. Tapi yang tu pula kita lacking. So kalau dia orang ada, kita marry dengan dia orang. Sebab yang tu yang bila kita bercerita tentang AI whatsoever ataupun tentang precision medicine, kita perlu orang yang boleh baca. Sekarang ni kita tak ada orang yang boleh baca.
Tapi dari segi konteks apa nak buat, kita ada. Kita boleh buat breast cancer, kita boleh buat prostate cancer, segala macam cancer kita ada. Kita develop biobanking, kita ada biobanking. Tetapi yang kita tak ada orang macam dia orang. Betul kan? You ada kan? So kalau kita boleh mesh benda tu lagi bagus. Yang tu yang terkini lah. Tetapi another potential adalah dengan teknologi bahan. There is a lot of things, terutama area-area yang kita ortopedik saja yang kita kata tadi. Tapi there is another area yang sebenarnya boleh kita buat. Sebabnya contohnya yang School of Pharmacy, kita pun ada orang yang cipta herba-herba tu. Tetapi cara kita nak buat delivery of the drug itself, kita boleh buat. Sebab kita start dengan kita cipta je, kita dapat ni, lepas tu kita start. Sebab kita tak ada how to deliver, to translate, nak buat dalam bentuk patch ke, dalam bentuk apa-apa sahaja. Cumanya that is the thing that kita have to think beyond our finding. Tu komen saya lah. Kalau saya kata everyone boleh buat, cumanya kalau nak dapat grant, tengok that driver, that is saya rasa potential untuk dapat grant tu tinggi. So the driver tu apa? 10-10 punya driver? 10-10. Kalau biasanya kalau saya 10-10 ASM driver, you go to website Academic Science Malaysia. Dia akan letak mula-mula tu 10-10 driver. Matrix. Pernah tengok ke 10-10 driver? Pernah tengok. Kalau tak pernah tengok, pergi Google sekarang. My STIE. Yang tu My STIE tu macam kita kitab panduan kompas. Semua orang bila kita tengok, kita akan letak, kita akan ada health and medical health sciences. Tapi lepas tu kita ada kat bawah tu. Tapi yang kat bawah tu kalau kita boleh, sebabnya reviewer akan tengok kita match tak driver mana-mana yang jadi tujuan negara. Cumanya saya bawa balik daripada precision medicine punya ni, tujuan negara untuk medical adalah precision medicine, digital medicine. So tapi dia adalah dua lagi. Tapi this the thing that saya rasa medical school can actually focus lah. Fokus dan invest lah. Fokus saja betul, kena ada PT juga kan. So Prof Noli, dari segi teknologi industri, so apa expertise yang Prof Noli? Yalah, kita dekat sini kita deal dengan patients, right? Dengan patients, dengan community. And community pun kita deal related to dia punya health challenges lah, medical challenges, the family, the well-being. So apa expertise? Saya pun tak pernah sampai dekat pusat pengajian teknologi industri kan. So pun tak pernah lagi ada collaboration dengan teknologi industri. So apa expertise yang tim Prof Noli ada yang mungkin boleh benefit kita dekat sini? Terima kasih Prof Kim. Itulah macam kalau saya boleh kata dekat TI ni, kita semua ada, engineer ada, saintis ada, food scientist semua ada. That's why boleh, maksudnya bagi kita, saya rasa kita nampak kita nak dengar dulu apa yang kita perlu berkolaborasi, apa yang rakan-rakan di sini perlukan. From there, macam Dr. Nisa cakap lah, from there kita boleh connect dengan kita punya rakan-rakan di, kalau saya ambil contoh di teknologi industri lah, adakah dengan engineers, adakah dengan food science, sebab sometimes kita ada produk, tapi produk kita tu kita perlukan untuk macam clinical test, kita tak ada the crowd. So that kind of thing, I think kita memang perlukan rakan-rakan di sini untuk kita panjangkan lagi kita punya dapatan kajian tu, macam tu. Sebab kita ada produk, dan kita ada macam food technologies, kita bukan macam buat kuih, buatlah kuih, tapi lebih macam nak tengok ini adakah untuk patient yang macam mana, untuk orang yang kumpulan manusia yang macam mana, adakah untuk adults, adakah untuk kanak-kanak, itu dia more contohnya functional group, contohnya bukan kata macam baking, buat bread ke, bread pun buat, tapi yang lebih pada bread yang biasa, contohnya itu daripada food.
Kalau daripada bioresource, kita tengok dari segi contohnya lah buat kertas lah, ada yang buat adhesif lah. So mungkin kita nak tengok apakah kemudaratan kalau kata produk ni terhadap manusia. Kita perlukan kepakaran di sini juga. Macam tu. Kalau environment, kalau dari saya sendiri untuk water. Kita nak tengok sometimes kalau kata on the treated effluent dengan bahan, contohlah bahan kimia ni, kalau kata untuk minum, apa akan berlaku kepada mungkinlah otak ke, saya tak pasti. Tapi saya tahu kepakaran tu ada dekat sini. Itu yang saya kata perlu. Kalau tak, kita hanya di tahap takat itu je lah. Kita tak nampak, tak boleh berkembang ke depan. Itu Prof Kim. Jadi kalau katakan saya ada katakan saya buat satu kajian. Katakan saya nampak dia kan contoh macam food, macam water. Sebab kadang-kadang saya confuse antara industri teknologi dengan engineering. Saya rasa ramai orang juga confuse kan. Ni kat mana ni engineering ke ni teknologi industri, right? So katakanlah saya ada idea, saya nak buat satu madu dah ada kan. Katakan saya nak buat satu benda lain lah. Apa contohnya satu makanan, adakah dia boleh terus pergi ke teknologi industri ataupun dia kena buat small scale study dekat sini, tengok dia safe ke tak, ataupun pada peringkat itu pun sudah boleh kita collaborate dengan industri teknologi. Boleh Prof King. Kalau soalan yang pertama tadi itu, apakah TI ni kat mana? Kalau saya berjawab, TI ni di antara applied science dan juga engineering. Kita di tengah-tengah tu. So kalau kata engineering is more on the process kan Prof Azmi kan, dia orang tahu. Tapi macam teknologi ni, kita tahu sedikit how to design. And then kita tahu how to interpret the process. That is technologies. Macam tu. And then soalan yang kedua tadi tu, ya boleh. Daripada awal sama-sama kita boleh on the food punya development. Kita need some input daripada rakan-rakan di sini. That's why saya kata kalau yang banyak berkolaborasi dengan TI di teknologi makanan adalah Prof Rosli. On the nutrition semua tu. And then on the herbal pun kita buat juga untuk characterize the properties semua tu. Okey, jadi kalau kita ada macam herbal yang kita nak selidik lagi dia punya kandungan pun boleh dengan Prof Noli. Boleh. Okay. And then kalau makanan tu kita ada nak panggil lupa dah dia punya kita kena cuba dulu. Ada term dia dekat food tu saya tak ingat apa. Biosafety kan macam kita nak test sama tekstur ni macam mana. Kita boleh buat kat situ. Okay, alright. Tak apa, nanti kita apa lagi? Under halal pun kita ada. Okay. Misal katakan kita tiba-tiba kita ada idea. Sebelum ni ada ubat tu mungkin dia medication tu dia tak berapa jelas halal kan. Jadi kita boleh buat kita punya own medication, tengok halal boleh lah kan? Betul. Alright. And then on the ergonomics pun ada. Ergonomics as well. Ada. Nak kaitkan dengan sport science kat sini kan. Contoh macam mana tu ergonomics tu? Ergonomik ni dia macam design contohlah backpack. Adakah sesuai, adakah dia memudaratkan struktur badan manusia tu, macam mana dia boleh memberi kesan. Alright. And then dari segi meja pun, kerusi pun, that is the ergonomics punya area. Macam ada potential dengan rehab kan? Betul, kan? betul. So, macam mana kita nak design dia punya. Ya. Okay. Betul. Alright. Ya, betul. Okay. Good. Okay. So, Dr. Anusha, kalau mungkin saya pergi spesifik sikit kan. Kalau untuk research dalam computer science, especially kalau kita sekarang ni yang banyaknya pasal AI and precision medicine. Kalau saya memang salah satu challenge adalah dari segi equipment lah. Contoh kita tak ada GPU yang kuat kan, yang powerful GPU. So ada what kind of services yang ada di sains komputer yang boleh help in terms of that kind of research. Contoh dalam AI punya research, deep learning as well.
apa yang ada di sains komputer sekarang ni, ataupun sains komputer lebih kepada expertise rather than facilities tu? So di computer science ni satu kita ada yang kita panggil sebagai method wise lah, kan, AI model itself kita boleh develop. So in the term of personalized medicine, or we also looking at precision, we call also personalized treatment, and then also targeted treatment lah kalau untuk domain medical. Apa yang kekurangan kami sekarang ni, whatever model yang kami develop ni, okay, when we develop a AI model, we have to benchmark the model against common known data set. And bila kami tengok data set ni, is usually public data set lah, sebab kita nak lari daripada the ethics, right? Because this is data and not from Malaysia, it's outside Malaysia. This is public data set. When we test our model, kita boleh establish kata how far my model is better compared to whatever out there lah. So that is one benchmark. But one thing that we are lacking lah, I'm just posting this, for targeted precision for Asian market, especially for drugs, any treatment planning, there's still no data from our local Asian target. Even data from Kelantan is different. The patient from Kelantan is different from the west side, right? Because of the lifestyle, the food. So ini adalah satu gap actually. The one that I collaborate with outside of Malaysia, they are looking for this data actually. So this is actually a very good opportunity for everyone, because kita tak ada even coming up with the data and putting it as a repository, right? Putting in a server that is accessible. When you do JPEM, obviously go to JPEM. After that, you put it in a repository, obviously there where the computing people will come in as well lah. Satu for the AI model, satu for the repository. How to set up the server. And we need computing machine basically. So when we put up this kind of project, obviously dalam grant tu kami akan minta, because for now USM, I think for USM also ataupun computer science, kami tak ada GPGPU because there's no allocated GPGPU for research. So only the independent research will propose. Kalau ada budget approve, kami boleh beli dan kami boleh set up that for that particular study lah. But now we are opening up also, maybe kalau ada different, we try to share together lah. So there are few of our researcher yang ada GPGPU, independent research GPU. But if you have you want to come in, you feel that you want to collaborate, then we can open up the channel to another research. Then we do some NDA, or even kalau research grant lah. In fact, one of the grant that I have to buy a new GPGPU. So hopefully that GPGPU we can share or can use it lah. So we have that expertise as well. Hardware juga AI expertise untuk develop. Tapi kami perlukan data, local context. For our AI model yang nak establish, memang public data kami dah establish dah. Tapi it is just sitting on the rack, you know. It's not being used for our people lah. Okay. Alright. Now I nak tanya pasal robotik kan. I think robotik is, before sampai ke Prof. Ramji kan. This robotik I think mungkin ada kaitan dengan Prof. Khairul Nisa juga as well kan. I mean, bila masa you cakap, okay, ni robotik dengan sains komputer, ini robotik engineering. Okay. Mungkin sebab kita nak buat something, a small robot kan. I think robot nak pun you can develop sendiri, ataupun you boleh bina sendiri, ataupun you ambil dekat China kan, and then you put in some brain dalam tu kan. So yeah, how do you go? Okay, first question is, okay, where to go? I mean, what's the difference between robotik dengan sains komputer and robotik dengan engineering? And what do you see of the research dalam robotic research? Ada good potential tak? Okay, bila kita cakap pasal robotik lah kan, because sometimes people miss term lah. Robot tu adalah AI. So actually when you look at robot, just imagine as human. Kata kita human, for us to fully functional, we have our body parts, and obviously the brain is needed. For example, to pick up the class, I cannot just use my hand. My brain also is thinking where's the location and so on. So when kita reflect dengan AI atau computing,
computing people develop the brain of the robot. Robotic, the arms, the physical or whatever thing is developed by the engineering people. How can I move or mimic arm? Orang computing tak boleh lah buat the arms. So orang engineering will come in to help us arms tu. Tapi brain tu kata move 10 degree. Dia dah cakap dah in software level, we call it software level, say move 10. But engineering people will take that instruction, move 10 to performance yang kita boleh lihat 10 degrees tu. Itulah yang saya boleh differentiate lah. So if you want a full-fledged robot that can do housekeeping, for example, you need, kalau your project, you need engineering people to come in, you need computing people. Tapi dalam engineering pun di EE ataupun di I'm not sure it's mechanical engineering kan yang involve this, they also have a team of people that well versed in computing as well. So mereka pun dah mula transdisciplinary within the department. So you can also do that lah, or you channel it to the mechanical engineering. If they don't have the expertise, then they will come to computing people. Alright. Yeah. Before going to Prof. Paramjit, one more question about wearables. Kalau kita pakai, ada sensor je kan? So bila Prof. sebut pasal sensor, I'm not sure sensor tu juga merujuk pada wearables kan? So any comment tadi pasal robotik, adakah dia sama juga prinsipal dengan wearables tadi? Wearables tu kalau nak guna the existing wearables like smartwatches, dah existing on the market, tapi kita nak program dia or we collect the data to do some decision making, computing can do that. Yeah, even with the phone also lah. Yeah, I'm thinking of some disease kan, dia perlu some sensor untuk tengok dia punya muscle strength as well kan. So yang smartwatch tu dah banyak kan. So kalau I nak buat macam tu kan, I kata okay, I deal with stroke patients, right, I nak tengok dia progress kan. So I nak letak some sensor dekat dia punya tangan kanan contoh kan. So and then that sensor akan transmit data to ni kan. So how I nak start off with that? That one we need the transdisciplinary team lah. Itu projek I yang terbaru Aritrans. Ketua dia ada sini, Dr. Wan. So you all can refer to Dr. Wan as well. We have a good actually project under for sepsis study. So we have the medical expertise. She's the program head lah. Then I'm the computing, developing the brain, doing the analytic and everything. And we have Dr. Fatana. She's the one who will develop the sensor. So I cannot do the sensor, but she will do the sensor to detect. Fatana from engineering. She's background engineering, but from IPPT. Alright, tapi engineering punya background lah. Dia engineering punya background. So she will develop lah whatever sensor kind of devices. She will collect the data but pass to me to do the analytics. Okay, Prof. Paramjit, sorry. Yes. Tersekat tadi kan. So, what do you think expertise yang, maybe your strength dekat social science, dekat USM sana yang you can offer to us dekat sini? Okay, thank you Prof. Kim. Okay, saya sebelum saya menjawab soalan Prof. Kim, saya tertarik dengan ayat Prof. Hasrini tadi. Prof. Hasrini. Okay, contohlah short term kan. Kalau boleh kita jangan fokus dalam kalangan colleagues kita short term. Seeloknya walaupun kita nak menjalankan kajian berbentuk transdisciplinary, tidak semestinya kita dapat grant TRGS baru kita nak form the team members daripada pelbagai disiplin. Sebenarnya ianya boleh dipupuk bermula daripada grant short term, RUI, FRGS dan sebagainya. Ini akan menguatkan lagi foundation kita. Apabila kita dapat TRGS kelak, foundation tu kita dah ada dah. Apa yang Prof. Sri ini kata tu betul. Ya, dan terutamanya grant short term. Carilah pelbagai disiplin walaupun dalam pusat pengajaran yang sama, rentas disiplin. Jangan cari daripada satu disiplin tu aja, nah. Okey, satu lagi, okey, berbalik pada soalan Prof. Kim. Okey, saya banyak bekerja dengan pesakit HIV dan juga AIDS ya. Dan saya juga banyak bekerja dengan psychiatric, medical doctor dan juga dengan community. Yang mana kita melihat bahawa isu HIV kat Malaysia ni statistik menunjukkan peningkatan. Jadi kita tidak boleh rely 100% kepada medical doctor untuk menangani isu HIV. Apa yang tim social science buat iaitu saya dan pasukan kajian saya sentiasa melihat kepada tingkah laku berisiko. Bagaimana kita nak mengurangkan tingkah laku berisiko tu.
Ya, jadi apabila kita hendak mengurangkan tingkah laku berisiko, sudah tentunya kita memerlukan rakan kerjasama strategik ataupun rentas disiplin. Kita perlukan medical doctor. Medical doctor akan come in dalam projek kami, dia akan advise, okey, WHO mengatakan bahawa CD4 sel darah putih, kalau sel darah putih seseorang kurang daripada 500, barulah individu itu akan diklasifikasikan sebagai pengidap AIDS. Jadi ada intervensi dia, ada prosedur dia dan sebagainya. Sangat membantu kami sebagai social scientist untuk merangka social intervention ataupun intervensi sosial untuk membantu pesakit tersebut. Jadi bagi saya, sains, perubatan, teknologi, sains sosial kami saling lengkap melengkapi. Kita tidak boleh berdiri sebagai satu disiplin. Contoh social science selesaikan isu berkaitan HIV, tak sebenarnya. Kita memerlukan pelbagai disiplin untuk kita menangani satu-satu isu. Jadi selain daripada itu, baru-baru ni di bawah Grant Emran yang diketuai oleh saya dan juga beberapa pasukan penyelidik, kami juga memberi kita come out dengan satu projek yang mana kita melibatkan bukan RU. Grant Emran ni yang saya dapat dulu, dia wajib kena ada member dia daripada RU dan bukan RU. Dan daripada grant tersebut, kita juga bekerja merentasi disiplin jurupulih kerja, pakar psikiatrik, medical doctor. Ya, kita bekerja untuk membantu bagaimana ibu bapa yang mempunyai anak kurang upaya ni, how they cope. Sebagai contoh, baru-baru ni tahun ni dengan bantuan USM, iaitu pasukan kajian saya, kita telah berjaya menubuhkan PPDK yang pertama dalam kampus di UNIZA. Yang mana apabila saya lihat kan kita bercakap tentang penyelidikan KPI kena capai, dan itu sangat penting. Itu tak dapat dinafikan. Bila kita dapat grant, kita kena pastikan tanggungjawab kita, amanah kita janji kita kena capai KPI dari segi penerbitan lah, dari segi IP dan sebagainya. Tetapi kita juga perlu memikirkan tentang soal kumpulan sasar kita. Adakah adil kita kutip data daripada parents, kutip data daripada anak-anak kurang upaya dan sebagainya, tapi data itu kita manfaatkan untuk diri kita dan tim kita saja. At the end of the day, mereka tak dapat apa. Sebab itu saya selalu tegaskan pada pasukan penyelidik saya yang mana kita perlu ada win-win situation. Win-win situation baru-baru ni, seperti mana yang saya maklum, kita telah tubuhkan satu pusat pemulihan dalam komuniti dengan kerjasama Grant Emran dan juga daripada USM. Jadi ada banyak lagi, tapi itulah di antara kekuatan dan kepakaran yang ada di social science yang boleh membantu kumpulan sasar lah menerusi rentas disiplin ni. Yeah. Kalau kita tengok kalau macam kita doktor kan dekat sini, kita memang dah jumpa pesakit kan, dah jumpa keluarga dia, kita dah bagi nasihat dah. Tapi kita rasa okay, I dah buat intervention kan. So I mean in your opinion, tapi I nampak tadi macam social science ada dia punya tricks and tips lah on how to make your your daily punya practice tu even better in terms of effectiveness kan. I nampak macam gitulah kot. What do you... Okay, saya setuju dengan Prof Kim. Okay, sebagai contohnya seorang pesakit diabetik. Okay, dia ada diabetes, dia jumpa doktor kata kaki dia kena ampute. Jadi betul, doktor bagi dia intervention. Okey, doktor akan jelaskan dari segi perspektif medikal lah. Okey, kaki you kena ampute dan sebagainya. Tapi selepas dia di-discharge daripada hospital tersebut, apa akan jadi dengan dia? Contohlah kalau dia daripada keluarga B40, dia tidak ada pekerjaan, tambahan pula kaki dia kena potong. Jadi daripada situlah social science come in untuk bantu dia. Kita merangkai intervensi untuk dia, sebab dalam konteks social science ni, kita selain daripada kita buat kajian, kita juga melihat pada integrated approach, pendekatan bersepadu yang melibatkan pelbagai stakeholder ataupun pelbagai pemegang taruh. Contohlah kaki dia kena potong dan sebagainya. Jadi macam mana dia nak meneruskan kehidupan? Dia tak boleh pergi jumpa doktor yang sama, doktor saya tak ada kerja doktor.
Macam mana doktor, saya stres doktor dan sebagainya. Di situlah social scientist akan bantu dia menerusi intervensi, mencari peluang pekerjaan untuk dia, membantu untuk melestarikan kehidupan dia, meningkatkan kefungsian sosial, meningkatkan kesejahteraan hidup dan sebagainya. Sebab this is a very long process, Prof Kim. Sebab apa? Kita tak boleh selesaikan isu yang dihadapi oleh macam individu yang saya sebutkan tadi dalam 1 hari 2 hari. Dia akan ambil berminggu-minggu. Sebab itu kan sebagai social scientist yang orang kata apa, social scientist yang bertanggungjawab, baik dan sebagainya, dia kena duduk bersama-sama dengan kumpulan sasar dia untuk dia memahami tingkah laku, perasaan dia dan sebagainya. Barulah kita boleh come out dengan satu intervensi yang paling sesuai untuk klien tersebut berdasarkan kepada keperluan klien tersebut. Kita tak boleh suka-suka hati, okey, saya rasa encik kena buat ni, kakak kena buat ni, puan kena buat ni, tak. Sebab tu kita akan duduk dengan dia, cungkil maklumat, apa keperluan dia, apa kemahuan dia, barulah kita come out dengan satu intervensi yang berkesan dengan bantuan yang saya sebutkan tadi, merentas disiplin ni. Alright, thank you. So, yeah, I nak come back to you. Yeah, questions, yeah, silakan. I nak cakap ladies first sebab dua-dua ladies kan, so yang kau nak mesti yang Dr. Vina. How do we connect the dots, right? How we go beyond that, all right? Right, okay. Maybe if I can rephrase kan. So how, okay, okay, we are doing research, right? And we know that, okay, we need to work with other people as well, right? Tapi how to get started, how to connect. And I think the problem of connecting maybe taklah challenging sangat, tapi how to connect effectively, right? The right person, right? And the right person, because there's always possibility of working with the wrong person as well, right? So, yeah, because I think one thing yang prevent, contoh macam I kena tengok dulu kan, siapa yang I nak collaborate with. Kalau I dah kenal for a few years, then I know what his strength or weaknesses lah kan. Tapi someone yang very new kan, kita ada banyak junior lecturers dekat sini kan, saya rasa semua pun nak kan. Tapi semua rasa macam imposter syndrome kan.
rasa macam tak boleh lah, you know. And then kalau rasa nak boleh, nanti kan aku nak handle dia ni kan, boleh ke tak kan. So how do we effectively, you know, connect with the right people and how to maybe handle that connection lah, especially kalau ada konflik ke, you know. Okay, any of it. Okay, alright. Yang ni tak mudah sebab kita human. Okay, satu yang macam tadi kata call somebody and then who they recommend. Itu pun is one way to actually, sebab selalunya orang tak recommend yang bukan-bukan. Faham tak? Okay, if your friend recommend somebody, must be somebody that they can trust. Okay, but I always trust the data first lah. Okay, data first meaning that you pergi dekat renet.usm.my, so you key in keywords yang about your research, tengok nama siapa yang keluar. And then buka satu-satu dia punya Google, ada dia punya expert, buka dia punya paper, dia punya link, tengok betul tak? That is the most, I would say, accurate way. Tetapi ada lagi, kita human. Kalau dah first impression tu tak okay, tak payahlah. Memang tak ada chemistry. Ada dia tak, benda-benda yang kita tahu, kita human being tak boleh force from day one dah masalah. Janganlah. Betul, itu saya punya experience sendiri lah. Okay, memanglah kita tahu itu memang expert. Tapi kalau expert, tapi dia tak akan bersama-sama menjayakan. Ada itu paling penting lah. Kita kena accept lah. Ada setengah yang macam tu. Tapi always trust the data lah basically. Kita tengok orang tu punya expertise, betul tak dia expert. Okay, and then tengok go deeper into the CV. Of course background check lah. Tengok betul tak dia. Satgi dia pula pergi tumpang orang lain. Benda-benda macam tu. Memang tendency. Kalau contoh macam saya punya background lah. Okay, claim expert in this apa semua, tapi tak diterjemahkan dengan grants, dengan publication, dengan kalau engineering tak ada benda tu, mana tak ada lah. Okay, so itu apa benda-benda yang common. Tapi itulah, untuk connect human tu is not easy lah. But you can always check expert database or go to Renet, which you can key in keywords and then you boleh dapat. Boleh keluar lah nama tu. Contoh precision medicine. You key in je precision medicine, boleh tengok siapakah ada dalam tu. And then mungkin yang ke dalam tu, okay, mungkin bukan daripada sini, mungkin daripada engineering. Sebab dia dah collaborate. Boleh share. Macam tu juga. So sebab tu kita ada database kan? Yes. Kita Renet, RINET.usm.my. Kita develop dari last year. Tapi dia belumlah complete. Tapi setakat ni yang kami dah try, memang dah boleh dapat lah maklumat, especially untuk ni lah, untuk bidang. Boleh tengok. Yang tu penting juga sebab kadang-kadang kalau kita terpinang kan, terpinang orang yang salah kan, dia susah nak ghostan tau. Dia susah nak ghostan kan. So background check is very important. Guna Renet tu tengok kan, tengok dekat, mungkin kalau ada Facebook dia tengok Facebook dia macam mana kan. So kalau dia dah tercakap kat dia kan, kata saya tengah cari orang yang buat, dia berkata saya pun sebenarnya boleh buat. Susah dia nak cakap sebenarnya saya cari orang lain bukan you. So and then it's you are in a difficult situation lah. So I think background check is very important. Tapi at the same time you will be, memang akan ada perlu experience where you work with them and you know that maybe for my next project tu I tak include them anymore. So I think that's the reality, right? So any difference ni nak tambah? Saya just nak add on je lah. Pengalaman saya handle TRJS Trans, all that thing kan. Pertama, masa kita buat konsep paper itu sendiri, kita dah ada bayangan apa projek partner kita nak buat. Sebabnya pengalamannya bila kita approach orang tu ada idea dia sendiri. Yang ni idea dia sendiri. At the end of the day, bila you nak buat, dia tak jadi. Lepas tu masing-masing tak tahu kat mana anchor. Siapa yang anchor? Ni nak connect kat mana? So maksudnya kalaulah kita PI, kita nak plan for any transdisciplinary research, kita dah tahu kita ni pegang apa, lepas tu projek ni apa, kita kena tahu dah apa bayangan. Lepas tu
Masa you cari orang dalam expert in the field tu, you dah tahu dah orang ni you nak expert apa. Bukannya you kata computer science saja tanpa mengetahui apa expert computer science yang you nak cari. So itu pengalaman beberapa kali fail TRJS. Sebabnya the failing is because bila kita buat calling, kita call, lepas tu kita kata okay, engkau create lah proposal, lepas tu kita bitir balik, kita match. Memang tak match lah. So maksudnya PI itu, SPI, kita kena ada dah kerangka. Ni kita nak suruh katakan, kita nak approach Dr. Anusha, dia expert ni, itu yang kata background check. Dia nak buat yang ni. Yang ni nak buat yang ni. Yang ni kita nak buat yang ni. So the project would be successful. So kalau tidak sakit kepala nak kontrol, kalau kita as program leader nak kontrol PI ni, so kadang-kadang dia janji bulan bintang, at the end of the day dia tak capai. Program leader yang kena sakit kepala cari yang tak capai. Itu adalah nature kalau nak dalam bigger grant. Tapi as I mentioned earlier, start dengan smaller grant, masa tu you akan jumpa. Lepas tu kalau orang tu dah jumpa, dah kita dah small project yang kita ambil sikit, contoh kita ada banyak projek yang kita boleh collaborate dulu. Lepas tu kita akan dah tahu, aku boleh kerja dengan dia ni. Next project, kita akan invite lagi. And then dia pun kadang-kadang tak apa, I recommend my friend within the field. So that is how. Tu tips dari saya lah. Maksudnya SPI, you have to plan dulu. Jangan biar PI itu plan nanti sakit jiwa. Itulah pengalaman saya. Kita kena lead juga kan? Kita kena ada bayangan nak buat rumah macam mana. Yeah. I think that is a good practice lah. I think tapi memang susah lah. But it is quite hard. Tapi it's a good exercise to start off kan, and have that confidence, and to start transdisciplinary research very early. I think kalau I boleh mundur balik jadi pensyarah muda kan, I will start off dengan transdisciplinary secepat mungkin, because I think that's the hala tuju universiti sekarang. Zaman kita dulu mungkin lain kan, transdisciplinary apa dia tak ada benda tu kan. So now it's different. I think now really have to navigate your career and make sure transdisciplinary is your main research punya agenda lah. Okay. Kita dah because dekat sini hari ni kita 3.5 saja. Kita pun dah lebih kan. And Prof Zai pun dah masuk kat sini. So maybe it's a good time lah. It's a good time for Prof Zai to say something. Prof Zai wanted me to bagi tahu sedikit lah, sampaikan, jangan lupa pasal TRJS kan, about innovation and commercialization kan. So tapi since Prof Zai pengarah RCMO ada dekat sini, why not kita dengar daripada dia. And then tapi before I bagi Prof Zai the mic, any one or two last questions from the floor. Dr. Zul dekat sini ada. Dr. Zul Rahim ada dekat atas tu. Maybe I get your very quick comment lah about working across, because I pun banyak projek dengan Dr. Zul. Kita dengan Newton Grant kan, and then next we might have a grant from UNICEF as well. So Dr. Zul is someone I always go to lah. Mic tu macam ada problem sikit. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih Prof Kim. Kedebar kita tak apa. Tapi satu minit je. Satu minit. Okay, actually just about transdisciplinary is very important actually. Bagi saya adalah kita kena ada satu platform ataupun satu kerangka how to work together. So
promote lah kan ya. So actually kami sebenarnya ada pusat termasuk OKU which thinking about transdisciplinary. So at the moment challenge kat kami sekarang ni kami work on disability empowerment. Kita ada banyak program dari children sampai warga emas dan kita fokus on economic empowerment. However, cabaran kita sekarang ini ada masalah untuk data management dan juga untuk monitor progress. So actually we are looking for collaborators untuk apply grant dalam from AI ataupun kind of computer. What because of the distance. Cabaran kami sekarang di USM dengan Penang dia jauh sebabkan connection tu payah. Satu. Yang kedua, kita juga banyak program commercialization. Tapi School of Business pun dah kontrak berkali tak bergerak juga. Okay, dan juga from TI about the project produk OKU yang kita perlukan pengesahan dari contents, mana dia punya substance dan sebagainya pun sedang cari, pun mungkin sebab distance tu agak jauh. But saya ada kulis kecil bersama saya ini yang kita cuba train. So nak cerita adalah I think we are dekat kampus kesihatan dengan pusat termasuk OKU ada platform yang go towards transdisciplinary. Terima kasih. Alright, so pusat transformasi OKU is one place yang kita orang campus Indo Engineering juga boleh come and work with us. Kan? Alright. Betul, insyaAllah. Ataupun siapa-siapa kata, oh saya ada something yang orang campus engineering or campus Indo boleh come and work with us. Ada tak? Okay. Tak ada? Okay. So I think I'll pass to Prof. Zai, maybe 3, 4, 5 minutes. Prof. Zai. Prof. Zai ada. So we have a mix of young. Kita yang petang kita buka juga. Prof, saya rasa tak payah panjanglah sebab tadi pun saya dah jumpa Dr. Vina kan? Okay. So many things. Okay. Sebenarnya yang ada kat sini orang-orangnya memang dah agak hebat kan? Ada geran banyak. Apa lagi yang saya tak nampak dah. Okay, tak apa. But to be honest, I think the session is very good. And kita punya transdisciplinary punya ideas datangnya daripada buku Apex yang warna hitam. Yang warna hitam. So dia dah lama. So we don't want to do silos. Itu dia punya idea. So when we don't want to do silo means that kita kena ada juga rakan-rakan untuk we work with. But do not forget, we also need to establish our own research strength. Jangan terlalu trans sampai kita tak ada kekuatan diri kita sendiri. So, FRGS ke, kalau siapa yang belum ada short term, siapa yang belum ada geran-geran yang very fundamental, keep on doing that because itu will define you punya expertise. Right? And I think panel pun maybe dah juga raise yang ada banyak platform yang kita boleh gunakan untuk berkenalan, right, dengan orang-orang lain so that we would be able to do more transdisciplinary kind of work. However, you may also learn apa lagi you boleh buat individually untuk contribute. Kalau kita tak ada apa yang kita nak contribute, kan, kita pun tak ada strength, kita nak pergi trans, orang pun tak nak kat kita. Betul tak? So kita sendiri pun kena kuat, barulah orang nak terima kita sebagai rakan, partner dalam geran tu. So we have to be the one yang value added, bukan orang yang tarik group. Dah elok-elok orang pergi up, kita duk tarik ke bawah. So kena be careful when working in a group. So we contribute, we give our thoughts and knowledge sebab kita dekat sini sebagai academics memang kena banyak fikirlah. Alright, banyak gunakan ideas untuk kita contribute kepada that group. Tapi jangan neglect our own research yang kita kena dalam. Itu yang dapat fikir kan, through you punya own strength. Trans is to help out what is going on out there, kerja sama dengan rakan-rakan dan juga dapat something yang more impactful. Okay, boleh translate lah kepada community dan sebagainya. Cuma doktor betul lah, kita jumpa cari rakan-rakan sana sini, tak semua orang layan kita kan? Betul tak? Dah raise tak topik tadi? Tak semua orang nak layan kita kerjasama. So, lama lagi masanya kalau kita ada tu yang the young one lah. Cuba macam Dr. Tim mention pagi tadi. Cuba. Yang orang ni tak layan kita, kita cari pula orang lain.
Alright, so never give up and then kena pandai bagi masa, mana masa dengan collaborator, mana masa dengan industri macam Puan Nisa, dia punya industri selesa siang malam, mana masa untuk my own research, my own FRGS, my own individual grant. Pandai-pandai bagi tu. Jangan dah buat yang ni, tak boleh dah buat benda lain. Kalau macam tu stuck dan lambat sikit nak bergerak. So, itulah cukup 3, 5, 4, 5 berapa dah tadi? Okay, saya rasa ada apa-apa soalan tak ataupun ketidakpuashatian? Tak serius sebab kami sekarang ni tengah kumpul frequently ketidakpuashatian, dia orang frequently ask question ni, frequently ketidakpuashatian. Anything that you feel that RCMO should make things easier, ada tak? Dr. Vina, itu kita dengar lah. Dr. Vina jangan marah saya, Dr. I think that's good idea. Kita pun ada tu. So we'll plan that definitely. So kita pun dah at the end of the session dah. So I tengok juga Prof Mas tadi. Prof Mas maybe Prof Mas just maybe one minute 1 minute wrap up. Prof Zai dah wrap tadi. Lepas tu Prof Mas kita rekod. Okey. Tak boleh nak share lah. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih bagi pihak RAC sebab yang ni kan kita dengan Prof Kim ni RAC bagi health cluster. So terima kasih banyak-banyak atas kehadiran semua petang ni. So insyaAllah tahun depan kita akan plan apa lagi forum atau
sebarang program lah yang boleh memberi manfaat kepada staf akademik. InsyaAllah sebab kami punya tanggungjawab diberikan oleh TNC adalah membawa kecemerlangan penyelidikan USM. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Prof Masura, Prof Tim, Prof Zai, and semua ahli panel. So why not kita bagi mereka big hand? Thank you. So terima kasih panel semua.